Macronova izjava da se pošalje vojsku u Ukrajinu, odnosno vojne snage, uzburkala je javnost u Europi, ali i u svijetu se o tom dosta piše i govori. Puno ljudi je reklo da je to blef, da mali Macron u stvari blefira i tako dalje. Ja mislim da je jednostavno Macronova izjava u stvari izjava njegovih gazda koji su mu rekli da to izjavi, da puste taj balon da vide reakciju, a njegove gazde su Rothschildi. On je radio za Rothschilde kao bankar i to je otamo iz te kuće dakle došlo. Sad, NATO, pod NATO zastavom ne znam hoće li poslati vojsku, ali oni pokušavaju oformiti nekakvu grupu država koja je kao dala garancije Ukrajini, sigurnosne garancije, pa da oni uđu u Ukrajinu, ali to su sve NATO države. To su Francuska i Britanija i Njemačka i dakle i druge države koje su u biti članovi NATO-a. Ujedno NATO vrši velike vježbe uz granicu Bjelorusije, Ukrajine, u baltičkim državama i tako dalje, i od same Njemačke do Poljske i do bjeloruske granice. Te vježbe kao trebaju trajati, odnosno traju već od početka 2. mjeseca do početka 5. mjeseca. Znači, od početka veljače do početka svibnja. Šta su oni imali za cilj? Pa kao vježbaš vježbe i onda da u jednom trenutku samo pređu preko granice da uđu u zapadnu Ukrajinu. Međutim, poljski seljaci su se digli, blokirali su granicu sa Ukrajinom zbog žita, zbog toga jer je Poljska uvela embargo na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine, a oni su to žito i dalje u stvari švercali u Ukrajinu i preko Ukrajine u druge države evropske. I Poljaci su se digli, faktički zauzeli granicu i ne daju da prelazi to žito poljsko, zaustavili su šlepere, prosipaju žito, prosipaju kukuruz. Jučer vidim da je čak došlo do paljevine auta. I moguće je to omelo ovaj plan NATO-a, da oni tamo vježbaju uz granicu i da pređu u Ukrajinu, jer ne mogu tamo vježbati ni preći u Ukrajinu dok je tamo ogroman broj poljskih seljaka koji prosvjeduju, traktori i tako dalje. Tamo su i danju i noću. Mislim da je to na jedan način omelo njihov plan. Sad, hoće li ova sila, dakle, skrivena iza scene, proizvesti tamo neki lažni napad, da se nešto dogodi, da izgine ljudi, pa da Poljska proglasi izvanredno stanje i da naredi vojsci da preuzme granicu, a da makne od tamo seljake, što opet može doći do sukoba sa seljacima i da padne krv, a onda bi moglo doći do velikih nereda i kaosa u Varšavi, tako da oni sad to odmjeravaju, jer bi oni nekako da maknu od tamo te u stvari seljake, a to na jedan način je i hrvanje, mada su oni svi iz iste tikve, jedno hrvanje između predsjednika i premijera poljskog, koji su jedni i drugi, kako to Poljaci kažu, samo poljsko govoreći, a oni uopće nisu Poljaci. To su strane sluge, postavljene da vladaju satrapi, da vladaju Poljskom. Isto kao i ministar vanjskih poslova, Sikorski, kojemu je državljanin Amerike, kojemu je sin časnik u američkoj vojsci, pa on izjavljuje da on je pro-poljski kao Sikorski, ali on brine o interesima Amerike. U isto vrijeme je državljanin i Britanije, i to je objavljeno. A u isto vrijeme žena mu je Židovka i imaju 2 djece, te prema tome on veoma lako ima i izraelsko državljanstvo. O kakvom mi čušpajze ovdje govorimo? I to je čovjek koji je došao da bude premijer. To je onaj čovjek koji je stavio odmah na Twitter
kad je uništen sjeverni tok, dakle ruski plinovod dignut u zrak, a on je stavio hvala Ameriko. Odmah kad je to objavljeno. Evo, to je čovjek koji bi trebao biti premijer. To je strašno šta se događa u ovim istočnoevropskim narodima. Jedino se malo probudila Slovačka, gdje ovaj njihov premijer, novi Fico, pokušava nešto učiniti i delegacija iz Slovačke je prije vidim par dana bila u Moskvi, razgovarala je sa ruskom vladom, pokušavaju koliko toliko nekakve normalne odnose sa Rusijom i trgovinu i tako dalje, jer vide da je Evropa ovim svim što je napravila u stvari sebi napravila zlo i sebe uništava za tuđi interes. Sad, svi ti događaji u Poljskoj koji se odigravaju i u Evropi na jedan način preljevaju se u Ukrajinu. Dakle, i politički i na sve načine, kao što su u Evropi borba između nekoliko klanova u Americi, to se preljeva i na Ukrajinu, gdje vidimo NATO bi ušao u Ukrajinu, ali zašto? Je li pravi razlog da bi oni ušli pa da bi se tukli s Rusima? Ne vjerujem, oni znaju da oni ne mogu na bojnom polju pobijeti Rusiju. Oni bi u stvari ušli, po nekima stavili su ljudi na mape, da spriječe Ruse da dalje zauzmu Ukrajinu, da zauzmu Odesu. Oni bi znači ušli u Odesu iz Rumunjske, oni bi ušli, napali i okupirali Pridnjestrovlje i ono rusko stanovništvo iz Pridnjestrovlja progonili, izgonili i tjerali u konclogore. Oni bi okupirali ovu dole Gauziju ili Gauziju, tako se zove, mislim, ova republika južno dole, koja je inače unutar Moldave, ali oni isto ne žele više s Moldavom jer vide da je to kompletno jedna izdaja, jedan NATO i delegacija ove države, nije država nego kao autonomna je regija koja se u stvari sama priključila Moldavi. Oni nisu bili uopće dio Moldave 90. da ne znam koje, 5., 4. ili 5. I oni su bili u posjeti Moskvi prije nekoliko dana, traže pomoć od Rusije, isto kao i Pridnjestrovlje. I sad šta se događa? NATO bi ušao tamo okupirati, NATO bi ušao okupirati i Odesu, pa da i dole rusko stanovništvo progoni i istjerava, kao nije dovoljno što su tamo rusko stanovništvo spaljivali i ubijali 2014. u onoj glavnoj zgradi trgovačkog, mislim, sindikata ili centra. Ali glavno što se događa je, dakle, NATO bi ušao da blokira Rusiju, da ne može ići kopneno, zaobići Mikolajev, pa ići preko Krivog roga na Odesu. Pa bi oni stavili svoje snage tamo od Mikolajeva do Krivog roga da naprave kao jednu branu Rusima, a računaju da Rusija neće moći pomorski ići crnomorskom flotom na Odesu ili zračno, to oni računaju, ali ne znaju. A drugi dio bi ušli i stavili vojsku uz granicu s Bjelorusijom, gdje ima inače sad već 115 tisuća, govori se, ukrajinskih vojnika i iskopani su velike tranše, rovi, betonirano, pa kao da se oni mogu ići boriti na istok Ukrajine. Ili je cilj dovući još gore vojske, pa odozgor kuhaju neku provokaciju ili možda upad u Bjelorusiju, a Bjelorusija je sad u savezu s Rusijom, dakle ta granica Bjelorusije, to je u stvari ruska granica. Pa čemu je cijeli SMO služio, čemu cijela ova operacija, zbog čega je ovo Rusija pokrenula? Pa zato jer su rekli, jer ne žele NATO na svojim granicama, a sad NATO silom želi doći na ruske granice znajući da to Rusija neće tolerirati. Ali kao nisu oni, znaš, NATO, evo oni su došli u svojoj uniformi, znate, pjetlići francuski, u francuskim uniformama, Njemci u njemačkim, Poljaci u poljskim, nismo mi NATO vele praščići, nismo mi mali praščići, ne, mi smo male vile, vidite.
Dakle, ovo je jedna provokacija koja tamo raste i što je važno, drugi razlog za koji ja mislim da je moguće zašto oni ovo žele, zašto bi oni ušli u Ukrajinu uopće, je jer vide da se režim u Ukrajini ljulja, da bi Zelenski mogao biti zbačen, a neokonci američki guraju Zelenskog i žele da oni dalje uništava Ukrajince, da ubija Ukrajince, da ih šalje na klanje u rove, kao što je već do sad preko 1 milijun pobijeno Ukrajinaca, koliko je ranjeno samo Bog zna, ogroman broj raseljeno. Ukrajina koja je imala 52 milijuna stanovnika 1991. kad se raspadao SSR, kad se odvojila, pazite, 52 milijuna, je sad spala, neki govore, na 18 milijuna, ovo pod kontrolom, dakle, režima. Od toga, dakle, je ogroman broj pobijen, vjeruje se preko 1 milijun, koliko je ranjeno, unakaženo, koliko još trenutno gleda pobjeći, te države više nema, Ukrajina više ne postoji. Sad, oni bi moguće da zaštite komičara od toga, jer oni računaju da proruske snage u Ukrajini kuhaju prevrat, da zbace sadašnju vlast i vladu i da se uspostavi neka proruska vlada koja bi onda sa Rusijom dogovarala primirje ili kapitulaciju, da se prekine ovo potpuno uništenje Ukrajine. Ali i druga strana, dakle još jedna strana postoji, a to je ova desnica, koja se sad okuplja oko takozvanog generala Zalužnog, koji je fake, koji je koji nije originalni Zalužni, jer je Zalužni, ja sam to već puno puta rekao i još ću ponoviti dokle oni sluđuju ljude, jer je Zalužni još prošle godine u 5. mjesecu ubijen, a ovo je njegov dvojnik. I to su snage koje se okupljaju oko njega da bi se kao njega za predsjednika, kao papeta, tu se čak i Porošenko okupio, Timošenko, ova koja vodi ovu svoju stranku, pa i dobar dio desnog sektora, i onaj Jaroš, mislim Dimitrij Jaroš, to je vrlo opasan čovjek, oni su naoružani, oni imaju cijele vojne bataljune, brigade pod oružjem, od Azova, Hajdara, dalje. Još se sjećam 2014. kad su bili prosvjedi, on je bio glavni ideolog, on je kao Himmler Ukrajine, on je glavni ideolog desnog sektora i šef desnog sektora. I on je izjavio, mislim jučer ili prekjučer, da bi Zelenski trebao otići jer da uništava kompletno ukrajinsku državu i da uništava i ubija ukrajinski narod. Jer vide i oni da je to kompletno uništenje, da istrijebi muško stanovništvo Ukrajine. I sad se pozivaju žene, sad se u Harkovu pravi bojna od djevojaka da ih se pošalje na liniju da izginu. Ovo je ludilo koje čak i ovi iz desnog sektora vide da je to ludilo. I da ih mali Kazar uništava kompletno. Jer to je kazarska struja koju gura američki neokonsi, Victoria Nuland, Blinken, Sullivan i ostali guraju to uništenje Ukrajinaca, vjerojatno po onom tajnom planu da bi se onda preselili kad padne okupirana Palestina, kad bude oslobođena i kad tamo za okupatore više ne bude mjesta, da bi se oni koji su do sad okupiravali 80 godina Palestinu preselili u Ukrajinu i tamo proglasili svoju državu. Da, ali ima mali problem. Tamo je puno Ukrajinaca, tamo je kršćana, tamo je pravoslavni. Zato su išli zabraniti ovu pravoslavnu crkvu koja priznaje, dakle, nadležnost Ruske patrijaršije, zato svećenike te progone, ubijaju, crkve su rušili, zauzeli, zato ubijaju muško stanovništvo i šalju na front da gine, da bi se onda uljezi tamo ušunjali i proglasili, ovo je naša zemlja, ovo je naša drevna Kazarija, Pazite, i to ovi guraju, ali ovi iz desnog sektora su nezadovoljni jer oni imaju više ideološke razloge. Njih nije toliko briga za samu Kazariju. Oni imaju ideološke razloge kao i njihov idol Hitler. Oni ne žele, dakle, da tamo pleme pravi državu, jer oni imaju šire planove.
I sad je tamo u stvari 2-3 lisice sad tamo gledaju kako bi plijen, a sad, za sad, mali praščić drži vlast, ali mu vlast propada i izmiče iz ruku. A bijeli ga prah stalno ohrabruje, nadajući se da će on nešto postići. Zato on kao smijenio Zalužnog, pa imenovao Sirskog, jer zna da ovi kuhaju protiv njega. Je li to drugi razlog da bi ove snage tamo ušle, da spriječe u stvari kaos u Ukrajini, potpuni propast ukrajinskog projekta i građanski rat među samim Ukrajincima u ovom ostatku Ukrajine? Jer veoma lako, ako tamo padne vlada ili ovi izvrše prevrat, da bi moglo doći među njima do sukoba. A ako bi ova proruska strana izvršila prevrat i zatražila prekid vatre sa Rusima, ova desna strana, desni sektor bi isti čas zaratio protiv njih. A ako desni sektor preuzme, opet ova druga strana bi mogla pokrenuti unutarnje napade, unutarnje borbe, tako jer je tamo oružja je mnogo, pameti je sve manje, ludilo je veliko tamo, jer gube na svim frontovima. I sad zapadni gospodari vide da im izmiče kao riba iz ruku i da oni moraju zagaziti u krvavo blato Ukrajine, a s druge strane boje se što će Rusija učiniti, jer Rusija to neće tolerirati da im oni dođu na granicu, jer bjeloruska granica je ruska granica. Ili da im dođu na Mikolajev, na Crno more, tako da mislim da se približava veoma velika eskalacija. I ono što se oni najviše, čak se oni najviše boje i što je možda glavni razlog unutar ovoga da oni zaštite sadašnji režim koji je potpuno jasno da propada. Jer ja vidim ko se sve okreće do jučerašnji funkcionari u vladi, daju potpuno izjave protiv sadašnje vlade da oni moraju otići, da oni uništavaju Ukrajinu. Dakle, da ne govorimo o desnom sektoru, vojnicima, mnogih generalima, političari i tako dalje. A i ona mala plava zmija Timošenko, i ona stalno baca kamenčiće na Zelenskog, zajedno sa ostalom svojom bratijom, a ona je dosta tamo utjecajna, to je veoma bogata obitelj. Možda ona očekuje da bi se instaliralo Zalužnog, a ona da bi opet bila premijer, ona je bila 2 puta, mislim, premijer Ukrajine. Uglavnom, tamo se prave planovi bez krčmara, a ja mislim da će doći vrijeme uskoro kad će Rusija o tome odlučiti šta će tamo biti, bez obzira kakva se situacija sad čini. Ja mislim da će Rusija morati uzeti Odesu, i to ne ratujući ovako ne znam koliko još, morat će se to uzeti puno većom akcijom, puno efikasnije, bez obzira na cijenu, Odesu i spojiti se s Pridnjestrovljem, ujedno odsjeći Ukrajinu od Crnog mora, jer se drugačije ne može zaštititi Krim, nego samo tako da Rusija kontrolira Odesu i kompletno onaj dio Ukrajine do ispod Rumunjske, gore cijelo Pridnjestrovlje i tako dalje. Ono glavno čeg se oni boje je da ne dođe tamo do nekog prevrata generala i određenih političkih struja koje bi okrenule čurak na rusku stranu. Jer oni se boje, zapadnjaci, oni ne vjeruju Slavenima, da se ne bi i to dogodilo, da ne bio prevrat, pa da ovi okrenu na rusku stranu, jer preveliko je razaranje i bol i muka i izginuće u Ukrajini, da bi ovo ovako još dugo potrajalo. Dakle, ne možemo još ovako dugo. Došlo se do dna. Režim po dnu grebe, režim otima na ulici ljude bez ruku, bez veli, da, sposoban je za vojsku, šalji ga na liniju da ga ubiju, da je što manje Ukrajinaca, da ih pobiju, crkvu su zatvorili, rasjerali, raselili, tako da se netko tamo može doseliti. Ali to ne može, dakle ne može, jer Rusija im je tamo pomrsla račune, očito. Sad što će uskoro biti, vidjet ćemo, ali NATO, po meni, bez obzira je li oni stavili NATO amblem ili ne, po meni, ja vjerujem, oni će uskoro ući u Ukrajinu, ali mislim da se to Rusiji neće svidjeti i da će tamo biti belaj veliki, veoma velika eskalacija.
To bi se moglo desiti tijekom 3. mjeseca ili početkom 4. kad malo i zatopli, jer i da oni maknu ove Poljake s granice, jer ne mogu oni tamo lako ni manevrirati, a tamo ogroman narod, vozila, prosipaju žito, kao s neredu s granicu. Dakle, nešto se mora dogoditi u Poljskoj, neki fake napad, pa da bi oni onda proglasili kao najvišu borbenu gotovost ili izvanredno stanje uz granicu, kao vidite, napali vas Rusi, Bjelorusi ili tako dalje, da bi mogli od tamo silom, vojskom maknuti narod. Ali ljudi, mnogi to u Poljskoj već vide, tako da bi onda mogli izbiti neredi veliki u Varšavi, tako da ćemo vidjeti. A u samoj Ukrajini se približava u biti čas sloma, bez obzira što već NATO-vci tamo ratuju, nema Ukrajina dovoljno ni ljudi, ni artiljeriji, ni ostalo. Znači sad će oni djevojke obučavaju bataljun u Harkovu pa će poslati da izginu na linije. Ovo je nezamislivo ludilo. I to cijeli svijet sad vidi. Pa mnogi u Ukrajini govore, ovi iz desnog sektora, neka NATO uđe, nek nam pomogne, ne samo da nam da oružje, ne da bi nam veli ni oružje, neka uđu, nek se bore za nas, a ne da naše djevojke idu ginut. Nek uđe prokleti NATO i bori se ovdje s nama protiv Rusa. I taj pritisak raste, to dolazi iz desnog sektora, koji vele neka NATO uđe, nek se s nama bori, neka da krvarinu ako im je stalo do Ukrajine, odnosno do projekta Velika Kazarija, gdje bi se onda okupatori iz Palestine doselili, ali to se neće dogoditi. Jer mislim da Rusija ima drugačije planove, pa ćemo uskoro vidjeti šta se tamo sve ima događati. Ja znam ovo zlo i ovaj nered u Ukrajini je kuhan od zapada, State Departmenta i mame prevrata Nuland, 2014. koja je dijelila kolačiće na Majdanu i neki drugi američki senatori. Ovo je u prevratu i u krvi i u laži počelo, ovo će u prevratu, krvi i laži, dakle, i završiti kao propast. Među njima samima, a osim toga vjerujem da će Rusija učiniti što treba učiniti i uzeti tamo što je rusko. A vi onda se tucite, lomite zube ako hoćete oko tog što vam je malo ostalo tamo, eventualno mrvica. Ovo je strašno što se Ukrajina pretvorila, ali ovo je strašna slika zapada, jer ovo je zapad napravi, Ukrajina više ne postoji, Ukrajina ni u čem ne odlučuje, Ukrajine više nema. Ovo je sad zapadni propali projekt koji oni sad bi ušli da pokušaju spasiti, jer vide da to što je ostalo režima i ovi koji su antirežima, a bili su kao svi zajedno, da će među njima doći tamo do krvoprolića. Vukovi su postali veliki, žedni krvi i gladni mesa, a nema dovoljno za sve vlasti, znate. Mislim da je to jedan od razloga zašto bi oni ušla, Rusija mi rekla ne ulazite u Ukrajinu, nemate vi šta tamo tražiti na slavenskoj zemlji. Evo, to se ljudi približava, imate to na umu. Jer slom, kao u Njemačkoj, kad je išao slom u Rajhu, onda je među njima rastao pritisak i kaos, a sad tako raste jer je to jedan potpuno isti banditski, otpadnički duh, sad tako raste taj duh u režimu, dakle nekadašnje bivše Ukrajine. Evo. Ujedno, ovo stalno cimanje dronovima Rusije i na Sankt Petersburgu i tako dalje, ovo je natovsko ispipavanje ruske obrane, jer oni stalno kuhaju okolo, spremaju da bi izvršili neki preventivni udar, da bi pobili rusku vladu, da bi to oni kuhaju i to vjerojatno i Rusija sprema protiv njih. Ali ovi dronovi kojima su oni napali Sankt Petersburg, nema to šanse da je to došlo iz Ukrajine, jer su sami ruski službeno zvaničnici izjavili da su dronovi došli iz Finskog zaljeva, znači vjerojatno s nekog broda, iz natovskih voda koje kontrolira NATO, sa nekog broda, ne ukrajinskog, natovskog, ispaljuju dronove na Rusiju, potpuno otvoreno, ili iz moguće čak i same Finske ili Estonije, jer je gore Estonija. Dakle, po svemu tome vidimo da se situacija veoma
veoma zagužvava i Rusija to zna, kad su i ruski zvaničnici rekli da su dronovi doletjeli iz Finskog zaljeva. Dakle, ne iz nikakve Ukrajine. Isto tako mnoge ove požari, sabotaže, pa dron udario tamo negdje 900 km od Ukrajine, pa to je i unutra iz Rusije poslano od strane pete kolone, zato se to mora čistiti. Ujedno ovo je sve jedno cimanje od strane ne samo NATO-a, nego one sile zla koja stoji iza NATO-a. Jedno cimanje da bi vidjeli kao rusku obranu kako i šta reagira, jer oni spremaju se na koncu, ako nema nikakve druge opcije, ako nikako ne uspije nikakav režim change, onda se oni spremaju pokušati izvršiti ono što smo rekli decapitation strike, odnosno udarit kad je negdje na okupu rusko rukovodstvo, pobit i tako dalje. To su oni javno lani jednom rekli, to znam kad je bilo, neki pametnjakovići iz Pentagona, oni znaju da to ne bi uspjelo, odnosno ko je normalan među njima zna, ali mi danas ne možemo uopće govoriti o normalnosti na zapadu. Predaleko je to otišlo. Ako mi vidimo što oni pričaju, što oni rade, kakvu oni ideologiju guraju, šta oni uče djecu u školama, to je jedan kompletni satanizam. Zar netko može očekivati nešto normalno od satanista? Pa ne može. To je kompletno antikristov režim, to je ono što je na zapadu. I mi moramo biti spremni da će oni učiniti ili počiniti nešto nezamislivo ludo. I tada Rusija neće više imati izbora, nego skinuti rukavice, a uzeti malj ognjeni i završiti ovo.